ama-hotman amaningi like ayangifuna yabo hayi ne bayangibheja abadlali bayangibheja abadlali yeah makasi no sebazitshela ukuthi Gina sinestake angijalo and bakhuluma kakhulu uyazi nawo inkulumo zabantu abantu basemakasi jo ishindaba zabo ngeke uzicede mara sometimes siyanonga ukuthi like uadjusta kanjani yabo because maybe ngingasayenza ama video ngifocusile yabo because inkinga ifoni nayo nefoni ya disturb ifoni because ma postile uzoloku ufuna ukuchecka le video epostile ene kumele ustadish maye loku uyayichecka le video le ubayithezwe awulazi ka dala ezakala bose bese nithi ka content creation akunamali yabona into zini ijo yangifaka ijozi le out le yafana le juice ngakhumula jo like ngafaka ipampers wena dala alone ejo le yayidla imali yabantu jo le out strong leje ma no ukalisho ukuthi udla imali yama uhleza phethe imali usendelwa yitabana ngifuna kanje ngibakhiphe yabo apost ukuthi hayi lo baba umuntu ufuna ukungishaya yabo ngiyazi ukuthi nami ayenzela into right bona babonani ku hotel angazi jo ngiyabakhalisa out le every day kabani sifukise ma 18 mfuthu and ithini yona ithi ngizovuma ngizovuma What up people, it's your boy Lead CM. I'm the one and only Martin, and as you already know, we are back with another episode. And I'm going to Fanda and like Mvana Boban. Scrolling nine. You pay to pieces mntana ye-hotman niyazi usuvale into le niyazi basi ndokhona uyazi yini uya yeah ndikani kanjalo na ayacava ama-hotman acavani ayacava ama-hotman ngifake stars phela umunye ucabanga ukuthi mhlawumbe uzobuyisebenzisa ngithola uRolly Dice like futhi content le ngiyenzayo yabo ama-hotman amaningi like ayangifuna yabo like like content yami like I attract like intwana zasekhasi like yabo attract like ama-hotman solo ukuthi umephu uyangitext uyazi ukuthi ufunani and angizenzi lezi zinto uyazi ngisho like content yami untana yavela kusenze kubafaka isikele yeah like abathembi cabanga silento le like ngiyenza it's real and like it's not really content yabo so like ama inbox amaningi ngicela ama-hotman uyazi hayi ne bayangibheja abadlali bayangibheja abadlali yeah abangayi imali ayifere yakuzwa uThemba asize ngayisi vana bani vandag awusibusiso party the one and the only abusifala bayazi now yona hlezi bakabuse wena abangabuse yeah bayangihlupa okay yafi mina ngisandile Mthombothi okay SP what does an SP like stand for magama wami uyi2 okay Sandile no Pride yeah okay bayazi umhlukumezi yeah otherwise ni grand magents simnandi yeah okay ano ngijabulela kuba nani Fere Vandag yabo nathi sijabulile Grootman yeah okay Isbu khona lento le nibiza ngayi the big 3 yini le the big 3 big 3 yeah ibone kithi wayibona uyibone kuphi I think ngeke ngapost because ngeke ngapost i-picture ngithe big 3 yeah caption bekapha lo big 3 yeah like yeah ngitsheleni ngayi inhle izikhipha la ezinje gaming ezi3 ngisho yeah my last number yeah big 3 ita okay
to umuntu mhlambe like unongacava ukuthi SP usuka vana yangithola like SP ubani usuka va fede mina ngusandile igama lami Mthombothi ngisuka eIvory Ivory eMaTC yeah ngibuya khona buya Ivory okay and then wena ngizoza ngicabanga nawe abacave abaningi abancavi bengiploma ethembisa le then ngamuvela eBoxburg eVidot ngaseBuzi okay gents okay ngizongena ku Sibusiso Bhadi noBC Father yeah gents anengijilini what happened after the podcast and like cause mina I saw a lot of things ngithola hayi inkulumo eziningi yazi azipheli Brian kwenzakaleni bitch abantu abaningi makasi no sebazitshela ukuthi Gina sinestake angitshela and bakhuluma kakhulu yazi nabo inkulumo zabantu basemakasi jo ishindaba zabo ngeke uzicede yangithola mongaya ngapha ekuzozithola useJIV yangithola cause manje bese bazikhulumela nento ezingekho bathi bayasizama yabo uzodini into ezinjalo yangithola bathi sebeyasizama amara kungcono mabazama inokuthi sihlale ngisho kanje ngcono mabazama ngcono okay asingene kuyo le content le ABC Fara cause namhlanje sinayo uBizozo yabo uBizozo nesibhane naye I think benisibhane naye nisaqala ni like what happened ukuthi ngicine ngasasibhane naye njengoba manje sekabuyile ngisha akablumi umntwana like bekazovakasha yasemzini kahle yona okay bekazovakasha la ngala khona manje makazovakasha like mina beswasha ama video mara bengathathele enhloko ayivele ngacabanga ngenye bese i2 kungena guest la ngala khona ngathi kuye ejo ashayenye video kayi like kona kuba ngathi i-time alarm yangihlupha yangithola ngiphethe isinko mina ngivula lana ekhabetheni vele angisho khumbula mase le video leyo masishaya hamba ivideo khona la ngala khona saphina sayenzani konje sasha enye futhi the time segedini nenye sayishaya emoja lava bese sicala kuba serious lapho mara lapho baba bese ichangeile sithi ubani umdeva but uyoqala waba ubaba uyoqala waba ubaba acava lento eqale kanjani okay sharp bebayiphusha abantwana yabo ayiphusha kanjalo uthola ukuthi sometimes untwana ubusy or akekho emakasana mina ngisiza untwana yabo so like abantu abaningi like kuma comment ayisho ukuthi le voice le asiyicavi yabo like afuna like the real mdeva mampela yabo mara afile like ama video amanye bewavaya feed mara like ama comment ayasho ukuthi ama voice like awafani yabo hayi lapho yabona before saqala ngale esendlini vele sayicala lapha BC Street leyo ukuthi ama voice akusumdeva sayishasa la eSoweto bekangekho benginobhizozo vele ngala khona bese bajwayele untanga bese bajwayele yena somofaka untanga then kwaba neclash ama voice mara bawahamba mara bawangahambi njengala waya vele manje ngoba khona no like ni plane kanjani because now he used to be a BC Father so no like nishaya kanjani no angisho no sekane yakhe since ungikhona ngishaya content manje sesiplan ukuthi okay manje content ethu like izoba ngathi like a BC Father manje ufuna mina yabo mina nalontwana like ma video sabangani yabo so manje untwana ufuna mina uzodla mina ngoba le content ami njalo ngisho uzodla mina untwana yabo untwana uzodla mina then untwana uzoba jealous yabo injalo okay besides when like lento abuse Father when i content feel like ekuthola kanjani ukuthi ugcine ushaya content noma nje iqale lapho ku abuse Father and stuff I mean like content eqala ukuthi inspire untwana yabo okay since ngibona ukuthi untwana sedlaleni yaphusha and like abantu abaningi bayecavi ithi nami ngizama into nje nambe ngishaya BC Father angikosho ukuthi video yami because like khona ivideo yami like video yami e-viral ke yafa yabo ngibona like behlangene sininini bekuyima BC Father sininini uye okay but when I've always knew ukuthi sihlezi bakuhlokomeza okay so like since share content e1 yabona ukuthi mina like ngiyeke ngivayenda because like ngishaya into e1 untwana onama followers amabhaya yabo so ukuthi like kuthola ama reaction amabhaya mina like ama reaction am allow so like mangifike ekhasi ngathi
thingicabanga le content engizoyenza like ngichange angichange mina nentona yami siyadlala vele masidlala kanjalo sasho ukuthi lento le singayichange into content yabo because like ikancinci ichufu ngithi angibhemisa athi in angforced yabo thatha asenze kanjalo sishaye like sithene into content yabo then the first video of it yavaya sayishaya avaya fit then the second video yiyo le ehambe too much yabo because like singabuzana sinini uyangidla like hotman obviously hotman uyangibhecha yabo ukuthi hayi hotman la manje yabo that one kasi hotman abantu sebeyacava ukuthi hotman lami mangifuna izinto uthola ukuthi like ngifuna imali ichufu ifo angayichufu ifo ngibhemisa ama2 ungishama 2 ngimgama 2 then uyangibhemisa na yabo yeah ikanjalo then since ngiphusha mara manje like ngathi like asisazwani so nonta yabo because like kuneyinkathi zakhe zokuthi ukhetha ngamashaye content uthola ukuthi like khoyibona lento le ukuthi like umuntu ngathi uyambora yeah ikanjalo uthola ukuthi like uyamkhathaza in or like uyamuuser for iphone yakhe izinto ezikanjalo so that's why like manje nginga-release every day release maybe sometimes after 5 days 3 days yeah lapho content time like angise-release so lento content udinga vele ibe nefone engathi but possible nina nizana shaya 200k benisebenzisa ifone engekho ku top standard ngithi yeah I mean ifone nami ibhayisa bayacapha nakuthi ifone nami yabhayisa beshanga le yami yona le ya sense video wakhe la sense menza yipi manje sasebenzisa yona le serious okay enasingeneni la yazi khona into abantu enhleke ngifela ngathi yaba confuse like mababona ama numbers bacabanga ukuthi you guys like nenze lama numbers lawo imali and the next njengoba babona ukuthi ku 3.1 million bazitshela ukuthi uphethe 3.1 million kanti next yabo yinkinga yabantu basekasi le angeke uhlale nomuntu wasekasi angakubuzanga ngaleyo nto serious kuthi like niyahola why kwamela kubuza into ezinjalo came umtshela wenzani ke ayikho into azoyenza just ukuthi ahlala caba maye ku TikTok kuyahola why ayifuni wena phela leyo nto leyo mara makasibuza siyavuma ngisho ukuthi naye mebazami azozibonela phambili ayikukhuluma kakhulu hayi lapha ku TikTok bayaniholela like yabo inkulumo ngapha nangapha zibheli yangithola ndoqeda kungena ku akusikudala shaya 200k ku Facebook sikudala sishinini last of last month hayi last of last month boy awona amamanzi manje senze ungena amanzi boy yeah wona amamanzi I think ungenile ku 200k yeah and lento lena and yazi ukuthi yini like into hlampe do you feel like lento yama followers let's say hlampe there was a content creator like ebekuhlula ngama numbers ane do you feel like after uthole like more followers or gain more followers like do you get respect like from other content creators or kuba jealousy and stuff what's going on there kwabanye uyayithola kwabanye uyazi ngeke uthande wonke umuntu Brian angithola mara kwabanye uyithola kwabanye uyithola yeah okay asingene ku SP because SP abamcavi untanga yangithola SP enhlek I think so uchazela ukuthi usuke Ivo ukhule kanjani enhlek and like bekuba ne guidance yakho yangithola mina ukhula anginazinto eziningi ngazikhula like normally nje no phela abantu ngikhulula nabazali bami like ngikhulisa abazali bami boyi2 vele okay yeah since kuyi like akusukuthi ngakhulisa ugogo wena like since kuyimi nje ngiphila nabazali bami yabo bengumuntu like bengumuntu like ozihlalele endlini nje ngikhule like ngisithandela ukuhlala endlini serious yeah then lento ya content kanti ithola kanjani lento ye content iqala esikolweni yeah esikolweni bekunomngane wami bekunomunye umngane wami esikolweni bisithanda like besiphila so le content
like besingashoot Bengashoot, okay. like ukuze sicala ukuthi like isibonile ukuthi oh the way actor ngakhona kwamele senze ivideo so yeah like besenza izinto like nama reactions la ngithanda ukwayenza maybe boma lapha ya ku TikTok yeah bengayenza like live so yeah that's why ngacala so yeah cause I content yangidala ngayicala mara like bingekho like viral kade pusha like uposter yeah bengiposta mara ngiposta ku Facebook but bawangavai yeah bengakafiki like mara bengakafiki ku1k mara like ama likes bengiba nabo ma 100 like or 100 yeah maye bangiheka kule account leya ku Facebook okay then waqala enye futhi bese ngaqala i-TikTok yeah mangicala i-TikTok i-video bengipost ama video ngijiva because mina vele bengijiva kudala vele bengithanda ukujiva yeah ngapost ama video ngijiva mara lama video la beyangahamba because nali phone le bengishuta ngayo bekuyiphone ene low quality yeah ngajiva lapha mangijiva ngagcina sininini ngaposta enye video so yenye art so yenza lezi zinto lezi ama raise check kwatwa bengaposta yona ngafaka isound lapha le video le yama ngipost yathola ama likes abantu bayithanda yathola ama likes yabo yathola ibuma 50k likes yeah bese lapho ngagena khona ama followers ngathola buma 5000 followers ngastaka khona lapha because abantu bebangafuni bebangifollowela for le video le bebangafolloweli ukuthi ba follow me yeah and then linye langa because bekunenye vele bengithanda ukubheka ama video wayo for sure abumilo so milu problem so yeah bengithanda ukubheka lama video lawa yeah maye lapha mina kahlahle bengishawo milo kakhulu yabo yeah bengithanda like the way ayenza ngakhona like the way ashuta ngakhona ngatshela le yami ngathi yabona thina the way senza ngakhona kwamele like nathi sicala because mangathi abheka mina before ngicala le yokuyenza so like yokushuta ngikhuluma ivoice ngicala ngayenza like i short form content le ukuthi ngenza like ngifaka ama sound era ama sound bese yabo ngicale ngaleyo ke lawo ke ngaposta lawo and then ngaposta enye so yahamba yafika kubuma yabamba meter viewers and then ama followers bengina 5000 angisho wakhuphuka ama followers ngabamba 10k ngacala ukuposta lawa vele sinini nale yami yasesikoleni ngathi akwamele sicale senze content eso yabo because lapho besingine iPhone vele that before benganayo ngaba ne iPhone ngacala content yeah sacala sayenza content esikolweni yeah after school science le video le i-video yokuqala like ngikhuluma so lapha ku TikTok yahamba le content le yathola 100 likes ngaposta ngaloku ngichubeka ngiposta amaningi njalo ngiposta esikolweni mara ngama after school ngiposta yeah kwagcina ukuthi vele abantu like esikoleni sebaqala ukunginothisa nanani ngabona ukuthi kwamele ngichubeke ngayo ngachubeka ngayo mara manje ngisayenza esikoleni yeah but uthi wena bojayiva so ukuyekele nokujayiva ukuthi ukujayiva bengangisizi okay yeah mangipost ukujayiva ama video khona beyaphela boma 14 15 20 ni quality yakhona beyibheda kanti nabo ufuna ifame vele nje bengifuna ifame angisho yabona abantu abaningi bebang inspire yabo okay mabona abantu like especially maybe abalingana nami so bani fame baphila like ngiyabona mana ngisho ngiyabona la ku YouTube ama vlogs wabantu ngiyabona ukuthi mawune fame uphila kanjani like like enjoy but they say that's not real life most it's not real like life abayi portray like mhlambe life mhlambe iphilwa amanye ama influencers they portray like ukuthi umuntu I'm driving a M4 thola ukuthi it's a rental you see so but it's so crazy ukuthi bafana nathi labantu serious bafana uzozitshela ukuthi uhamba ngama M4 kanti uwarentile lawo ma M4 mara ungahlangana naye nowemola woka mara staff ukuthi une M4 nama vitlas nani mina ngizithembi lezi because mina into engiyazi about being a content creator
what helps you like ama-brand deals, you see, if Yeah, like you get ama-brand yeah kunzima like no phela uyakhona ukuya ku-salesman fike lapha anringe bakushaya isithombe ngathi bakugaya ikey yabo mara sihlezi sikubona la una next awunayo car and into ezinjalo zifakela iproblem Speak live. Yeah. no phila kabuhlungu yeah ne by content creator nje kubuhlungu Ophila. okay sikawatshwa i-pressure like sikawatshwa into eziningi mesama content creator and the competition is tight ne kakhulu too much like we all wanna catch the trend kahle kahle my content creator mfethu ulwela like ngayonke into uthi utrend nje Nemaye sonke sesifuna ukutrend amaye. Fika kanjani? Wonke umuntu man. sibaningi nowesibela ukutrenda nje Okay, ama-fans kuyoba bubani? Okay, masiduma sonke ama-fans kuyoba bubani? mfethu which means akusana ama-fans Akusana ama-fans sonke sifima. sonke sifamous Yabo. khona abantu ukuthi bayalwela nje uyambona ukuthi lo muntu uyalwela mara uyahluleka like alwele mfethu yabona unamayeza alwela mara khambi next mayeza Dina ningitsheleni cause like mhlambe man-check-a ne like akhona ama-content creator thola ukuthi i-content creator like beyishisa like ngithola like ama-video wayo bowavaya but uthola ukuthi no awasavaya Baningi futhi. baningi so manicabanga dayiding yenziwa yini dayiding mfethu uyangena ukhipha omunye uyangena ukhipha omunye kusana ama-content creator ashisayo azayo kusana ama-content creator Philelanga maningi ngithi kuphela. ayiphelelanga lento lela obvious kusana intwana ezishisayo ezisazoza and yabo obvious uyawa uyaphelela phela umuntu thina siphele no phela like anokuthi uringele lezi eziculayo ha leyiwila kawanga nje ukucula kunzima ba ukucula phela ya iyafana nathi lento leyo banokuthi yini seniphelele ungahlala 3 days ungakhiphi but so futhi- uphelele uyabo ukuthi inkulumo eziningi yangithola manje ungazifundisa ukavoid inkulumo uzoba grand uzoba grand cause inkulumo mozilandelela ugcine kujike kube uwibhara uyazilandelela no awugain next yangithola bona bazokhuluma bakhulumile bazoze bazistopele bona ngokwabo cause bayabona ukuthi into engiyikhulumelayo ayikho the more bakukhuluma the more uthi yangithola phela obvious labantu bazofuna ukucheck ukuthi why khuluma ngale out ubani mebaza bazochecka thina ba press ufull wena uringile ngathi yena mekangena siyamchaza upress ufull wena uyakhuluma kuzomunye upress ufull yangithola ya kanjalo le angitshela wona Pizzoza mawucabanga yinto eyenza ukuthi ama-content creator like la madala uthola ukuthi akasana motion wena ngokwakho mina mangibhekile like poster like into ewa yabo kufana nami nje for example sengithi like ama followers like ama reaction ama buy angisawathola because like poster into ewa like sometimes yamcava umilo musi Yeah. ambona umilo ukuthi like poster kanjani ama content wakhe like ahlukile ama caption in uyashisa umilo nathi uvase sifuna ukufana naye ukuthi sishise kuzo like ngopost into ewa abantu abaningi bayakhathala yabo post into one every day uthola ukuthi like nama years manje so post into one abantu like ama followers like amanye like awasa react in because like we used to ukuthi like cash up vandag mangilala ngiyacava ukuthi ngizothola mboma 20k kusasa ulalo thola 20 likes yabo uposta into one ngoba like khathaza abantu yabo yeah that's the reason why ukuthi like ngibona ukuthi like ama content creator amaningi ayiswa ile nto leyo ukuposta into one post into one kufanele uchange yabo like ube creative yeke lokucwafa cause mina ngathi ngenza ukucwafa mina ngathi ngenza ukucwafa any content yini wena abusifara ungacabanga ukuthi into eyi-1 nakusento eyi-1 cause i-video phakathi it's always something, it's always like
okay isuke portray ukuthi vele usibusiso yama-abuser but it's always like different indlela ama-abuser ngiyabona manje abantu sebayenza leyo ukuthi ubaba yeah no sibusiso omunye sibusiso vele manje thina taswa sifake nomama ukuthi vele ingafani neyabo thina ethi be top kubonakala ukuthi vele ize ngathi lento yeah into enjalo vele umama nimedeleni vele simedeleni yeah ukuthi ichubeke ngoba sibona ngathi manje nathi sesiyaphelwa kakhulu ya manje sathaye ingcono sieda umama la saeda nomntwana futhi seza yeah ayikapheleli sifuna eda ugogo khona yena mara sikamkhiphi sardexile sifuna kube ifamily kube nemoto yonke into ibe khona abana no asikho ngisho basicovile ngedate seZimbabwe masuka eseZimbabwe no asikho sisasha yasemakhaya manje uma masimshiya endlini masibuya futhi siyaphinda sishaya enye video awungitshela ngomama ubani lo actor dlala i-character kaMama kanjani so like usisi wakhe ngathi ubani umama like i-character kaMama ubani lo odlala i-character kaMama angisabhisi father bayamcava to umuntu mhlambe onokucheck i-content like ngamcava ukuthi kahle kahle ubani angithi usisi wakho lo yes ngifuna like ulisha igama lakhe ukuthi ubani kubantu bamazi ukuthi nang kahle kahle umama ya itumele ngibhali umama ubheke konke ama video siwashayayo la nathi siyawatheka wonke samtheka vele since vele account yakhe beyiphansi manje siyakhuphuka ngiyayibona kuphukiswa yithi naye vele and then baningi ninabo party ngihlala sinini ngihlala nomoya thu uhlehle party nawe Bizozo konje na upadi wela khona yo mathi nonke like niku content creation mos cause lento lena uba nonpave indlela uceliwe ne awuceliwe vele awuceliwe okay then asingene kuwe Bizozo wena feda like ukhuliswa ubani nathi mina feda ithi like ngikhuliswe itime yabo ngikhuliswe itime yabo because like angisola ngesikhathi sokuthi like ngikhula normally due to sickness what yagula izinto ezikanjalo so like bengingablumi nayo yabo mara ngiyazi ngemphethe like anoma singana le bond leyo ukuthi like mara instant le bond leyo ukuthi sihleke sonke in leso sikhatha ngisithuli yabo because like since time lami lincovile angisablumi ngokumali lu promise embisa mina promise prospect so like since time lami lincovile just like ibond leyo like asinale bond leyo yabo amarena ngiyamncanya okay then sibuyele ku SP awuthama yipi video yakho fero waqala ukutrenda ngayo wena yaba viral like yaqala le yakufaka igaming yiyo yena living like any video so ish angazo realize any video lapha like umngane wamangilwela yabo yeah makangilwela bese mina like ngaba in love like ngachazeka actually okay yeah le video le yi video kuqala cause kule video le like i video ekuna like futhi mara kusiyo le uqala khona enye lapha yangisashaya like i content endlini okay yeah like le short form le na ngisayenza yona ikhona enye video ngayenza nenye intwana yami lapha ngithi like i caption ngithi i caption bengithi POV your little bro has 2 calculators in his phone okay yeah yiyo le yahamba le na cause mina bengiqala okay lapha bengiqala like ukuthola ithi 1k kunami like ngikhona lapha yeah 1k bengiqala lapha cause le video la ukuyiposta kwami ngipostile yahlala maybe boma 4 hours ingakafiki na ku 900 yabo after maybe mase ithi boma 5 hours yaqala ke yafika ku1k and my logi iyenza so ilogi ithola ama like ngiposte so ngiyayibona ukuthi hamba ngiloku ngiyayichecka ngifuna ukuyibona ukuthi ihamba mangicima ifone ngiyenza something nyana ngibuye ngithola ivideo sikubuma 2000 sinini mase ngithi ngiyachecka sikubuma 5000 yi video ngasho ukuthi igijimile le yeah yazi ufika ku 100k likes yeah cause mina ngiyicava ukuthi ama video akangithi futhi ukwalahlekelwa naye account so that's why bengifuna mhlawumbe ukuthi umuntu ongacava ukuthi yipi video yakufaka egaming mhlawumbe understand kule account like sengisho ukuthi i video mina I think ngicava yakho
ukuthi ayangiconfuse yabo because like angithi khona i-account owunayo then bayihacka so I wouldn't know ukuthi yiphi video yakublow up yabo because khona le I think over nomacala wakho something niyofuna ngathi omunye umngane wena manifika la ufike yakokota senikhuluma ngensanga ngoba mangabe ukuthi yangithola naliya ihambile amara leya ihambi after leya okay naliya ihambile leya because mawungathapeka like ama video wami sekunama like akhona nyana ama video like maningi nyana ama video nyana nginabo ma meter viewers nyana ya mara kusiyo yokuqalile bekutshela ngayo leya okay yile like yangiphakamisa okay ndinongitshela yini lento le ama short forms thing lo content short form content ile like edit sound kahle okay bese yabona ama sound la ku TikTok like like ama sound la abayenza lapha ku TikTok buma okay le yazi sound le aye ping ku TikTok ngena ngipost ngiphuma uthi I don't stay ku TikTok unless because kunama sound live okay yiphi sound like yawazi mara ama sound ku TikTok angisho I don't know dog I'd be lying if I say or like for example maybe abu lontuzana bayenze video okay bese like bakhuluma something angisho uyazi uthanda ukumthuka wena mdidi bese mina ngiye like creative video under le sound le mara like ngenza ngama lips wami ngevoice yakhe mara ngenza ngathi ngringa yena kube ngathi khuluma mina mara using ama TikTok sounds like a imitator in a way imitator okay that is short form content short form kanti hlukahlukene lento ye content hayi hlukahlukene ngisho sometimes like ukhona abanye abayenza content benzani bacula maybe ingoma so like bavele bacule like ingoma maningi ama content creator nungeke uwaqede ngisasho khona bayenza ama special piece content khona ujiva content yabo khona le siyenzayo thina okay then wena le yakho le khona le video le ngayibona yakho I think ujola no Gaylord Hall i content ban le le content le like into engivele ngayicabanga phela mina base ngicabanga ngegrand yayenza ama especially like mangathi senza nabo ntwana nabo Darren sithi senza ivideo so okay let's take uSibusiso uzane plan ukuthi kwamele ufuna ivideo yakhe sona so maye siloku sichubeka le video mina nyozi really into zami da like ngihlanye kakhulu yabo bese la maye kuliya yabo ithi phela ngithe askise kuliya benginabo Darren lapha yamazi uDarren isamela sebenza ngimanzi ngiyadlala abanye ka boDarren ama yini content creator nayo naba ama content creator abahlala eDavidton okay lapha like bengizama ukukhombisa ukuthi abantu abajola nabo gela abade bahlangabezana nani yabo maye mina ngayi-era like mo comedy kahlahle mina ngenza into relatable bese ngiyi-era i-comedy kakhulu like ngenza into engakaze yenzakala yabo mara like ibe relatable mara ngiyayi-spice ngiyenza kanjalo nale yafeintiswa umuntu ukhuluma ngakabana yona nale ngiyenze nabo Darren loluya like ukubona ngisho leya yazi njani umuntu unukumlomo maye mina obvious akekho umuntu okafeintiswa ukuthi umuntu unukumlomo so lapha yade wenyenza ngakhona ngize ngafeinta no and leyo bengingasi part of script ivele yazenzakalela yabo sabona se shoot vele yabo like ngiyayichange lento le wow then as much as like wena ubuye trend ubuyenzeni ayikuphazamisi lento leyo mhlambe like escale and whatever I had to step esikoleni at step alento mara sometimes yanonga ukuthi like adjust kanjani yabo because maye bengasayenza ama video ngifocusile yabo because
inkinga ifoni nayo nefoni ya disturb ifoni because ma postile uzoloku ufuna ukuchecka le video ipostile ene kumele ustadish maye loku uyayichecka le video le yabo yeah loku icheck ya disturb yona sometimes mara makhona ukuzi adjusta yeah ungakhona and uyathuka yabo ukuthi mangayeka inkinga mangaye sometimes ne siyaposta sometimes suku ungasafana nami so like ukuyenza content bese ngasa kahlahle ngingasafuna bese ngifuna like ukuzipostela noma yini into zami ku TikTok njengabanye abantu abanoma like normal nje yeah maye singenzela ngiyazi mangaposta lezo zinto angengithola ama numbers yabo like angengithola ama views so that's why kwamele ngiyenze because abantu bafuna leya mangayeka bangang unfollow noku-unfollow ngabuyela ngoma 50k bangang unfollow so kwamele ngiyenze kufana ukuthi ngiyasebenza kahle yeah angina choice ispan akusukuthi ngiyenza mangithandile yeah because sometimes nanoma like ngathatha isikhathi like ngathatha isikhathi ngingapostanga nyoba guilty like yeah kuthi sana ish and uyabona lapha ya followers wami like mangaposta awayenzi nithi akuna awa akufunction lapha ya kuba like the week ngakhona la so maye kwamele ngiposte ngiyazi ngevideo 1 ngangiposta nyalo buma 2000 followers yeah at least okay Sibu angitshela mfethu phela wena after you left the podcast elana you were banned mfethu you lost your TikTok account yeah sasuka la nsuka manfika anisakwazi ukuposta that very same day manfika anisakwazi ukuposta what happened nenzeni kahle ukhostwe yini asicave ayibhamu kule account yabo kuyibhama amagogo angisho phela besingacavi thina besithi kwenzwa noma yini yabo yeah ngithola besiveza amabhodlela yabo avela nawo emuva mara hayi ukuthi aphethwe yithi bowavela emuva singazi next kanti into ezosikhawaza shama ama-camera ngamagodo yabona like besenza i-violent yabona bekune-violence yeah like inokrasa la tag bakhona yabona maye ibhambe sikhipha straight sibe ekamereni and ayifuneki leyo nto and lesa spam ngathi spam samampela yabona nanoma spread yasiza that's why basone kaningi and yiso-ke le spam lesiyasa yenza ukuthi but azange nilalele mos because banonile bathumela ama-strike ngithi like le video le basone kuyiphi angazi ukuthi uyayicava leyo usagcoka into ze-pirate ezi-black ashayine isigqoko le ngizingithi yeah ngiyabona nespam emuva azangena bese angibiza kanje ayazi umsile yayiyo leyo ke yasiphinking mara ispam asivelanga kakhulu lapho mara asiphinking and then nanoma ngene eroomini bese kasiveza yabona maybe one reporter maybe baba reporter lapha ya my hit mara vele my hit abanye abayenza mara baphini serious yiphi content creator uyaziyo unokuthi uhlangane maybe nelinye content creator maybe ngishuni collab phetha amabhiya aveza amabhiya abhema izinto uzibuza ukuthi why kimi zingafuneki lezi yabona and siyazi ke thina masingaba khona savumeleka lezi dolezo akunganyiwa strong strong yabona and iningi content yarayide ngisileze just to asina choice like besimple phela ngabe sesivayile jo ngabe bangacova ngale account le ngabe sesifera but senoshayila 100k mos simphindile futhi ngesaya ke manje senze nenye futhi ibackup kuthe makungamosheka nangapha futhi mara sibona ukuthi kusazomosheka ngoba siganga amawoningi amawatati clean account yakho manje ngikumthanda because lesikhathi uvaya la vele account yakho yayithi warning vele wena beyithi warning yeah I remember jo mesiyehla mangafika lena ngithi ngiyaposta mina ngijabulile account ivayile account bayibhenile ngithi ayikho le ngithi okay angisakhumbula ubani usitshelile ukuthi kwamele sibhale paragraph yokuxolisa uyakwazi ukuyibuyisa khona i-account wayijuna na ngitshela uceliwe mina athi ngenze so ngayenza mara kuyafana ayivumi asakhumbula bathi kaphila ngenzile because nakhona still bayayivalidate bayicheck account yakho ukuthi vele like should le babonile ukuthi ne-violent eningi and they can't bring it back but sinifundise ndayile ngifile like cause ikhona enye content creator ecabanga ukuthi ngayenza lento leyo hayi sinisokuningi sifundile sikhombile ukuthi ayisikhombile sidlalwa ngento eziso sikhombile mara masithi siyachecka labantu abaziphathi ibhamu
Serious? Amabhiya baphatha. Live babhema amabhiya like amabhiya ukuthi awabona lawa yajumpisa or maybe khona abayenzayo asazi. Yikho maybe ukuthi thina bayasireport mfa. Then Facebook awukazi ube nenkinga nalo. Hayi Facebook ayinankinga, isibhamu, ukhumulile. Like everything ju. Hayi Facebook ayisiphi inkinga. Yeah ne. And nomunye umjita bathi coolest. Simbonga kakhulu lamjita. Wenzeni? Like asuke ePitori lamjita lo yasahlangana naye emakoteni ethembise emashimo. Angazi if niyakwazi kwa Chaff Pose mara kwa Chaff Pose. Yeah, kwa Chaff Pose. Lo lamjita lo yana like bengiringa naye phone nathi uzongibona la nekasi. Manje akangitshelanga nokuthi uza la eKasilami ethembise enhlala ePitori. Mangifika lapha ethembisa spam akode ngiyayibona imoto lapha ayishanga ama picture akhe agcwele lapha ama email. Lesivanga lethezi yami le ngibhayile ayicawumsi. Ubhayitheze? Awulazi ka? Dala. Ezakala mose. Bese nithi ka content creation akunamali. Yabona into zenu. Yeah. Samba ngalo. Okay. Avela umjita. Manje ngitshela itime ngithi awumise lo mjita lo ngiyamcava. Umjita wakhona kanti uze la sithenge khona thina nathi. Lo mjita lo yabafuna ukuyoshaya U10 le phambili ngemoto. Avela itime agijima imisa leyana vele. Ithi I think park eGrand ngize da. Engiringe nayo vele la uthi ngitshayela ukuthi phela Facebook yethu yasikhatha isihafi since dala sipazama boSmile abantu. Ngiyafana. Bathi uSmile uyazazi lezi zinto mase. Bekathi uzosithunela yangithola ngishiyazi uhlezi abhiza akasithola isikhathi into ezinjalo. Yangithola. Fere yena asithunela ukhulest. Yena ayithuna easy futhi. Kumshayele? Yeah, sahamba naye sayendlini. Athasambe naye isikhathi sasekhona lapho bekane gig ngo8. Athasambeni ende bekulate leso sikhathi kumele asuke la abuyele futhi ePitori athasambeni vele sahamba asilandelela vele safika le endlini asithunela abaGrand sashana evideo 1 vele yahamba ivideo khona avaya jita khona uviolate ngabo 7:30 ende kumele afikele ngo8 avaya jita khona vele saringa nano efonini like umjito Grand lo ya the yonke into esifuna isitshelele yonke into. So vele manje santabela Facebook. Khana sizocala ukuyithola ke manje. Henze niphusha sona. Mfethu. Kunini siphusha nje. Since thina ngiyabasela lento ukhola abantu like abaphansi nakithi ju. Umuntu opost isithombe sithi 130. Mara bathu yakhola yini lezo. Thina Josi kwamela ufaka amandla. Cabanga kwamela uthukane uzithola lapha lezi zinto bese yena uvela shutha post yakho. Mara no bazuzwa ngathi manje. Yangithola. Sisitshele lokho ukuthi bazuzwa ngathi. Thina sinokushama video 10 ende wonke ahambe. Eziyaposta lezi. Ukwazi naka lezi siposta kanjani? Leziposta ngakhona ngathi aziscale lezi. Siyaposta lezi. Khona ukupostana ngo1 ihambe solo ebusuku. Thina ngo1 sihleli so sikhona ukuya ngaphandle. So shaye. Akhumula iskipa sishaye. Nanoma kuphi asinandaba nokuthi like ziva. Yeah. Nanoma kuphi bayenza. Bese nalento yamahloni ngithola. Okay. Angazi ukuthi if niyamazi uskima fenye nemcafa. Skima fenye. Munye umtsonga kanje. Leyo umtsonga. Shay content. Shay content na. Okay. Ayamcafa mbana. Iblind out. Like nayo lamjita lo yabe bekafuna ukusisiza ngayo lento le mara bebamenzele yona. Uthe ubani malimo wakho ubani? Che wenzela uncle lakhe ya. Uncle lakhe semakhaya bekathi yena uzozama ukukhuluma na-uncle lakhe beyangathola isikhathi manje besibona ukuthi lo mjita afuna ukusenzela mara akathola isikhathi. Naye siyambonga Feda awu umntwana uGrand umjita uGrand. Like nanoma ngakwazi so no washaya ivideo nawe uzokutheka atshela ama followers wakhe. Ya lo mjita like awakfollow. Mekahleli nawe akafuni ukuthi like men shooter so ungatrend yena trend. And yazi ini bemstressa kakhulu. Beka nokuthi manje ashute nithombe. Like ishoot ithombe yena uyahola ngisho. Athe shamari yang stressa lele ngokuthi aniholi yang khawatha. Ngoba mina ngiyahola mina niholi and yabona amashoot ithombe uena something. Hayi umjita le ena yena yabo. Maybe imstress yena riding slave. Manje sinini maceda ungishayela riding le ku Facebook. Ngamchayela ngathi seyachuna no. Athi ngiyabuya no akekho semakhaya athi ngizobuya siphinde sibulale strong. Ujabulile no ukukhomba ukuthi alo mjita Grand. And niyavaya nishana ku scheme Noah. Abogeri yabo hayi blind wena yashisa. Yeah.
ijo yangifaka ejozi le out le yafana le Jozi ngakhumula jo like ngafaka ipampers wena dala jo la out le blind like icon ukuthi like ishay content la ngana abantu khona nifuna la kugcwele khona like ingene ihlanye ayinamahloni like beyihlezi sitshela lento ukuthi mufuna ukuvaya yenza so ngasaba abantu Sinimbi afuna usigcokisa amapampers ekasilethu ngathi hayi kasi ngithola that's why athesele Jozi hayi blind la uthi le like kwaza amaphoyisa babona ngathi maye lezi spam ama crystal ngithola sebagijimela thina kube ngathi manje bahleke yabona ukuthi into leya cause ihafe linye already lapha salitshela ukuthi sofika hlutha ama grapes yabo sibaleke bese basi kube ngathi spam crystal ifaka igrand phangayi yayibhemi yangibhemisa nami sicala ukuhlanya le mind ukuthi like uyishaya ngempama straight for icontent cabanga yangithola hayi blind le uthi le ngiyisalute cabanga ngicoko ipampers Jozi ngiyagijima gcwele abantu namahata lapha sikholi into besikhawathi abona besikhola nje le video hamba blind besikhola ngabe sithole imali no lo mjida ngabo ma 5 minutes seka kubo ma 700 yangithola into ayipostayo like yavaya yonke into like bese sinspire uye kakhulu vele yangithola cause my yena uyaphusha vele uyapusha just ukuthi no angicava ukuthi ubhayiziswa yini cause uposta sometimes njengoba esipiyasho ukuthi manje emakhaya kanamuntu ukuthi maye uzomshuta makayoshuta kumele ahambe ayofuna laba ahlangane nalabo shuta nabo that's why mara makalana besihlezi sinashana SP wena vele bongeke bosemakhaya phela kade sithi nizini usibuye Spices asitshela ukuthi uyazi naye ngamtshela naye wakutshela vele awuyazi uyazi uyasitshela ukuthi nginamanga usibona amanga mfethu Bengamthembi besingamthembi usibona amanga mfethu ubuye nini asidala ngibizwa serious ekseni man ngisukela hayi shothi ngivaye and then akasho ukuthi sekasekazi cause my last bloma khona sfair mbuze ngimfoneleke ngakhe today ngifone beyangabamba ifone semakhaya akatholakala vele SP akatholakala celeb hayi ke ngilele jo thulaleleti zo hayi mfethu umjito lala ngilala late that's why yabo ila la kunenkinga siba kuphi bapayiziswa mamida izithi so bayiziswa ingane suka just nje ngizibhekela YouTube njengayizolo bengizibhekela YouTube nataswa nginankinga nangumfazi wami bayazi lo thule kakhulu yena inkinga ujokazi Nangiphauli manje yena inkinga ngalone ejo le yayidla imali yabantu Julia ouch strong Sledge imali no ukalisho ukuthi udla imali yama uhleza phethe imali usendelwa yitabane like zamahanti zifuna nokumisa ema-dating amara mina bayangayi imali abayangayi ama-fruitman ngeke kanye ngibakhiphe yabo apost ukuthi hayi lo baba umuntu ufuna ukungishaya yabo ngiyazi ukuthi nami ayenzele into right baba bomuzi mfethu basendela le out izabo bona lo baba unentshebe emhlophe yabona ukuthi awunentshebe emhlophe ngiyamtshela ukuthi mfethu anginamali ongigunda imali okugunda ngifuna imali okugunda ayifaka mthimbi ngimshayela iselfie angiyamshayela iselfie ekhanda lami not iselfie lona not edulu cabanga not iselfie endu ngiyamshayela iselfie ekhanda mfethu la i200 ngiyakutshela ngingakukhomba like ifoni yayo dila ngemali kuphela yona nami namba yangayi imali eziphethe content abantu abaningi bayangayi imali kanti nababonani ku hotel angazi ju like out ile every day ile content yakhe content yakhe yabahalisa like inokuphuma zingagcokanga ngisho nini yakho yo le ntwana imali babona ngale babona ngathi bamhitha kuma eboxini bambamba ebox mara kunabanye bafuna ukushaya mina kunabanye bafuna mina ngibashaye cabanga sifukise ema-dating mfethu and ithini yona ithi ngizovuma ngizovuma sizovuma mina ngizovuma mina uyangikhipha ngisho uyangikhipha ema-dating mara second date ngiyacava uzothi azivaye kwami ngeke ngiye kwakhe vele ngoba ngiyacava ukuthi awuzongibela
Kunabanye abobaba uyababona ukuthi hayi inyameni power Utsho like inyameni power. yawuchilele yawuchinelakhe ngiyayitshela ukuthi mina ngayi Wena bona ngathi lucky le. Ilaki Sila kunenye awuthikasi yabo. Ilaki awoni ithi yadla le ngabancabuza Shoot uyayifisa yabo uyayifisa. Ya, uyayifisa. Isiringa lento lemotweni. Njobona ukuthi lestabane siphethe Besiringa ngayo emotweni ithi le ithi ngamshaya le mina ngithanye ngibashaya la bantu. Yona ithi Ingabashaya. Ithi ngabashaya. angishonga kanjalo Uthini? relax yo ebangithi mina like okay no bamkhiphile use18 ba fair yena naleso stabane shaya video no sifuna ukumkhisa uzoyenzani obvious uzovuma ngeke umswabise ngiyayiphi camera bese zithi mina ngithi ngabashaya labantu Mara sayifuna imali sonke. Imali sayifuna. hayi mfana mina ngingenzi so angisho ngabe sengisho pha angisho ngiyazi ukuthi mina mengimkhisa yangena pha banemali labantu pha Yabona banemali bona. banemali Nomunye ekhe bangisenile bank balance yakhe yena uphethe fair. serious. Awuphethe. How much bekuyi bank balance yakhe? Angeke usho igama lakhe but just i bank balance lo oyibonile. 200,000 point something da. Yabo. Angisendela file nyanga. uye lo msendela ama 500 amatawa untwana phela uvusa ikari yakibo ngemali yalaba Behave man behave. Expose le manje. ngiyangithola Amara mina imali ngiyathola ndanyeke phela manje. mfana ungaphiki mfana la siyakhuluma Amara yona Like phela I ngisazoyithola. told Ngisazoyisebenzela yona. Mama not ngaleso style. Isenkastela seyo obvious. Obvious inkastela seyo obvious. Basinofihla abatonuza kuyabona ora utunuzile la and obvious into le ngijwayela ngaso maye ngizoyenza nabo uyabona. mara ngomchacha fe Ne? ngomchacha yo awusibude ngamkhaya awusibude ngamkhaya Oh yabo. So kahle mabhaya amajita ku closet ane namajita amadala kahle. Yeah, it's far. Uyabona ukuthi Iyo lento itshengisa lento leyo la yini. So amajita athanda amajita kahle. and bayasihlupha kuma inbox aba Nawe abayasimenshina jo angisho babona lento esenza and then babona lento nayo esenza and then nayo le text celebrity anyake sengikhipha igama yabo Okay. mara text celebrity awu uyabona ukuthi and then nami text uyalazi celebrity na chop the straight mara anyake simkhiphe and then nami ngitext celebrity obvious ufuna izinto ezinje mara ufuna istyle sethu sisidlale low key yabo ngacava abantu and obvious ngizoya mina kuma restaurant ufuna imali mina ngizoya kuma restaurant if uyangikhipha angizo nasi endlini ngizosibisela ekhanye endlini ngiyazi vele ukuthi uzongibela phela amagi amaningi anepower yo anepower vuka ubudoda mase kumele ave uyalala wena ave basilkhiphe mara uyalazi but ngiyivaka le content yeni vele niyiphushayo I feel like attracts vele amajita angathathanda amajita. Yeah. Khona yathi akasibuza. Yenze. Isiteste sonke la. Iqale angazi iqale ngobani. So ifuna sonke kahle. So ifuna ukunishaya nonke. Iqale ngawe boy. Hayi iqale ngawe. Asule uye emgama namba wami. Iqale ngathi iqale ngami. Kuzoba ngathi iqale ngezinye izinto. Khuluma Relax. Khuluma iqale ngami. Bes lapho I think bes kuma 30 something ku Facebook K followers. La uchile ngathi beyisolo kumtext untwana. Thina sahlangana naye bese yava same day silahlizaka. Oh, besibuya phi salon nonke? Yeah, besibuya salon. Besilahlizaka. Shoot mile out yeza. Yeza ngekar vele. Iva ngekar. Hamba ngevele. Ngithola. Iza ngekar yayo le out chile vele. Ibadi, ithwe badi. Ngithi Ibiza untwana vele. Itshela untwana ukuthi like ubloma va ini kwamele ungivakashele. Imtshela nontwana ukuthi hayi yona mina ngihola nini. Ngizokutexta uzwakala. Okay, ithi nizwakala yabo.
okay sifike Sharp. endlini mesifika itshela untwana ukuthi hayi man le out yakho vana ngiyithandi zwakala njalo uyiwani usho ukuthini like ufuna mina ngiyiwanda kwakhe mina ngiyamtshela ngithi lo muntu ngihlezi ngihamba naye waya uthi ngikufuna iwanda ngifuna out yakho ngifuna uthi mina kangithanda ngisho ufuna uthi nomgudzumela akhona ukumgudzumela hayi mina ngale ke vele angale ulandele ngawe nehlangane nawe hayi ulande ugcine ngawo athi ulandele khona bakabhizuzu nantona ngikhaya kumanyele mina out ngitext ngitshela ukuthini angidanga like ngifuna ukuinvesta like emaphupheni wakho ngimanyele ufuna ukuinvesta kanjani uthi ngimtshela like ama goals wami in hayibo ukishapha ngitexta le ngithi endoda ifuna le out yakho ifuna le out asibuya ngitshela ukuthi hayi la out le inemali izokuthengela ama nami ngiyabona ukuthi ukufake nje angifuna ukuzibona ngiyi-1 phela usengingeni so sharp ukufika lapho ngitshela ukuthi mfethu angayi 50 rand angisho ngithi ngifuna 50 rand uthi akakaholi mara ungitshela ukuthi unama taxi hayibo akakaholi sense from lapho ngithi kuntona ngithi endoda athi kuyangithetha intona uthi hayi nani yangichinya block asithi ngiyamblokile la vele hayi na text untwana fika I mean uhlangane nami emall sahlangane emall izomeka fika ku SP uthini Uthini? yeah mina ngiyanazi nonke uringa ngesixhosa nama number kaSibusiso nama number kaBhizozo Shoda wakho man mina ngizitshela ukuthi Grootmanyana nje ngiyamnika ama number wami mina ngiyamnika ama number wami yongitext uthi ya uyangitexta uthi uyangitshela uyenza iVN uthi hayi mi lo uhlangane naye emall nithi hakhe akuna stress Grootman yabo so kugcina manje sekathi wona bakushelile mall yakangitshelanga phela ukhipha ama number angisho mina bengitshela ama number Dewe yang approach ngakhona bekumuntu engathi ufuna ukunginika imali yabo okay like umuntu ongazi right yeah bheka and ukhipha nefoni yakhe yabo uthi ngicela ungifakele ama number wakhe yabo ukuthi maybe nama ngina something ngakwazi ukufakela at least yabo mina ngisho ukuthi ufuna ukunginika imali nyawathatha ama number uthi ama number ka Bezozo no Sibusisi uyangirena isixhosa uthi ama number ka Bezozo no Sibusisi unayo you understand yena ngathunela akhe lo out So kuhlangana nawo wonke lamajiki mina ngazangibona wena uyi problem akafuni wena cha mina akangifuni gcina manje sekangitshela ukuthi ngifuna sazane kangcono ngizokutshela ukuthi ngifree nini uze ngamblocker mina angizange ngamisa udangaza yebo ukuthi ihlanyile mina ngimblockile last week anesihlangana naye yeah last Lezavange vele. behamba ngenyawo lelo langa baby ngathi baby ukuyo bike cruiser ne ngihlangana naye maye ithi bonganayi la uthakho ngiyabheka ngiyandlula ngepolisi mina ngoba izongiphinkinga sikasilakhe phela lo muntu ngiyandlula mina mangifika endlini ngibamba ifoni ngitextile ngitexte ku Facebook manje ngiblockile ku WhatsApp ngisho bekukuhle ukuhlangana nawe like layout imfethu like ungichazile ungichazile ngiyazibuza ukuthi like inayo umfazi endlini layout nodike ngitshela ukuthi nomfazi nabantwana umfazi wayo uyoteta sinini ngiringana phela la ngitshela ukuthi umfazi wena boy entertainer mina abo ngiyaba entertainer cause ngiyazi ukuthi nami ngizogaina la ngisho mara bona ngeke bangishaye mara ngizogaina ngiyaba entertainer blind ngiyaba entertainer mina hayi madoda so le content angicabangi nokuyiyeka vele because in attractela mfethu thina sizamini mina ngiyeke like abalike khona uyakhumbula leya shana leya yama leya siza sayipost like siyipostile boma 3 hours ithi 200 inkinga umuntu mayazi uthini ubani ngisakhumbula ubani athi nina kumele niswitchen content ngishaye ngapha na amanye ngiyabona lo kushuthi kahle usizela ngezinye and nathi bese sinalento ukuthi sichange sesijuthene sahlala boma 2 weeks singasapost sinalento ukuthi hayi asana ndaba sesiyayichange angithola manje ngiyabona ehambi siposta yona ngiposta enye sometimes uyithi ngifuna ukubona ukuthi yipi izohamba kuqala mangithi letha PC yami ngithi asikhiphe le video siqhubeke thina singazi ngabantu ne asayishaya vele yahamba isahamba namanje ukhuluma zabantu nanoma ngathi ngipost i-video no maybe boma 10 minutes 1k views seyigibelile isahamba
kanti wena content yakhe injani wena Bizozo? Mina content ama-tractor ama-hotman kuphela yabo. Like Ideal nezingane nje. Idila nje namajita nje. yabona amajita like nanoma yo uyakhumbula le outfit outfit lo mjita lo sahlangana uma na comment wakhe bheke wena machita boy uyayikhumbula I nalo like you, sahlangana boy. nayo ichuku uva uBhizozo eh bese boxa ne nyaka uyayikhumbula le outfit oh yeah futhi nya ifrostani content nova uva uBhizozo uBhizozo like Yeah. uyabona mawungangena kuma It's comment how ka yazi. Bizozo uyabona leli timer lomuzi Yabona intshebe imhlophe. yabona abo stoko nani nabantu nje abanomali ba commenta eithombeni zakhe kuphela mara evidweni emavidweni kanjani uzothola ama Grootman kanje Yabona ithi mina ngicava like ama-hotman amaningi vele. Yabo intwana like content ami like guys attract yabo. Attract service uthola ukuthi ubaba kabongani uviyasi ngiyamchaza la emavideo. Yes. Bathi umjita rathi wayazula noVaseline uprepared. Next. Next. Uyazi ukuthi anytime is tea time. bamxubhisa Then abogela ayinpayizisi rating like obogela. kanjani Like ukuthi like mhlambe obvious like njengoba uzo actor like as a gay like ugay like aka ba understand. we understand amafeni wethu abanye abogeli bethu sengizulayo Ifan Like, uqale waba yifan manje sokugela kuyenzakala sometimes so amafeni wakho angeke akujudge yeah uhlomba namafeni wakho yeah ayizivale kanjani cause yena obvious ubone kuma social media But mawulahlekelwa emotion kulula ukuthi avale leyo muntu cause vele uze ngokuthi bo trend or and uyacava abo stoko Bram nangacela manga yabona mo famous abazingeni ukuthi njani as long as une fame as long as une fame ufuna into ayifunayo besathi yangithola no uzofika ubone ngathi akuthanda man akugayile liyathanda lo nawe uyabona awusabafuna abanye abostoko uzifila ngathi ugrand kuye kanti wena useyinyaweni zakhe esikolweni kune out yakhe straight wena ufuna into ayifunayo aphume so uzomuzwa no njengoba se maybe uvana naye so bona bakhombe usibanibani icherika kaSibusiso amese kazibona njalo uzifila big yena uyabona ukuthi hayi mina into bengiyifuna ngitsho na abantu ngisikhawatha la kucheri lawo ubona ukuthi hamba nomjita wakhe afika kumemeze manje yeah and uzokushayisa ngamajita yeah ne? abasele uzokushayisa and obvious uzothina umjita like nama sister Jome Sivaya thina ha baby bona Sibusiso lapho uvana nomjita wakhe uyabona ukuthi awuthi abantu baselekile mina ngemnaki mina yangithola ubona ukuthi le awuthi yamcava usibuda mara just ukuthi baselekile ne? aritsamaye man yabona ha kuyena and obvious incondo stock ivayile yangithola udaku Sibusiso yena athi baby yana Sibusiso yena uyabaseleka obvious and uthola ukuthi yamcava wamtsiba hayi akimtsiba bheka indlela yayi yavaya mariyazi ukuthi yam kanjalo seyithuneni iyamzonda usibuda for into engekho kunomunye umjita jo sibuya phi besibuya khona la ema 15 masibuya masiza bengesigedla ngala khona ngisho nama ngavali mina ngivali kahle Okay. nya attend ama extra classes maye lo mjita lo masibuya kanje langa la khona bengilate ukuthi ngesigela vele siyashesha sihlangana nomunye umjita kanje masihlangana naloyo mjita loyo uthini umjita lo uthi enazi le ntwana lezi ezingikhinyayo asimazi umenenyi chendelo out ngathi yasicava yangithola ithini le out ifuna ukuzisa thini rasa hayi baba intwana zami lezi thina mesijika le out asicavi jo nazi le ntwana lezi siyavaya intwana mesicala sikhona uza ngogijima yena le intwana lezi zinibheke kabi zonke zithinazi le intwana asikucavi lapha silinamuntu thina asilinamuntu awusibulisa siyakubulisa yabona ukuthi inkulumo mfethu ziningi and thina ke akusithi abantu uzondela umuntu into yakhe wayengayenza into yakho nawe ufane naye sithi lamajita la ukuthi maye siyakwata mara ma usikwatisile kuzobusikwatisela into ekhona asikwata kwata thina
awusho SP wena bakusola ukuthi ngathi uyi ubani wena hayi bangisukela mara bavele bangisukele bazi kahle nabo bavele bangisukele nje abanye banokukhomenta nyana snacks kuba amagila akhuluma so not amajita amageyi washo so because kunabanye basanokungimention basitshe ukuthi ngwena kulama rainbow lawo baye bangimenshina mina mina bangimenshina kuma Facebook kuma yeah ene mina maye angikhoria yeah nyabatshela ngi straight mina bafitha ikabi yabo untwana yena leni power yona leni ukuthi ihlala ngishabona Facebook lapha kuma yini ama riches lapha yana ayehla nokuba ready sinini naba green kulena ke inokuthatha isikhathi maybe ngapost ku Facebook mara manje ngathi ya poster buya futhi buya ngamandla leni power because ngihlale like ngihlale isikhathi esibhanga ngapost shuthi ayicabanga ubheke nalawa wakhiphile manje ayi2 ahambe strong awuyabona SP once wambona athulile mekabuya abaleke buye ngepower thina nathi spline mara le izithini nje inkinga anisho uyabona thina ukuningi verse inspire umntwana serious yeah ivideo yaqala ukustrendisa leya obvious question phela thina besithi siyazama sikopela untwana ene mina ngicabanga ukuthi mhlawumbe untwana uyithathekini yini esathe kuye Saringana. because naye wayeshaya remember khona ivideo yakhe mara mina mangishaya lapha like binga trendanga yabo mara ibe nawo ama likes man besha mara benga. yeah ni yabo ntwana yiyo ya ngoba thina like beserious nokuba serious yeah like ibe realistic yabo ntwana because ngingana sound effect nani yabo and uyambona untwana de uyibika actor ngakhona lapha iyakwazi Khalipha yakwazi ekuthafela yabona ngale ayisibufana mina nemnikena ama flowers yakhona like usibuya actor mfana yakhona ukuzisi yeah usibuya actor ngale video ngingenele joyland uya act usibumfana hayi angifuna ukushaya le ayihleki le video naye kubona usibulahleka yeah vele le video nangihleki mara unokuhleka ahleke straight umbali ukuthi Yeah, mara unothanda ukuphunyukela Maria yakhona ukadjust yabona ngephunyukela kanjalo zezidaba baba mara mawuphunyukela ukhona kuba ngathi like part of script uyabona nalesicede kwishano ubonile belaha ngayivala ngenye indlela yeah ngibona thingami yeah ngivala ngalezo indlela ngicela ngibona ngathi siba serious manje yeah and then nayo once wayibona yasukuma yava fast seyifuna ukulaga ibheka phansi ibheka phansi seyifuna ukulaga then nihlangane kanjani cause okay nina understand Yeah. nisuke endlini e1 uBizozo no but anifani why obvious like utana ka sister ram oh okay nihlangane kanjani wena nabo kahle kahle ne untwana ne ukumcava angimcabanga like nge-writing ngi-content ngamcaba like before i-content yabo mara like kuthi lapho besihlangane khona lento le besicabane ngayo like ish illegal like ayikuthi illegal angacabanga ngicabangani kanti ngicabangani mina asazi cabanga ulaga ngakhona wona so manje yabona nani ngicabangela manje sesoku-explainela after ukuthi understand Okay. because and then ngimcavela like khona like us angisho obvious amakaso ethu awekho kude like akude ne mara obvious ngihlezi ngisema 11 ikasilethi ma 11 bahlala extension 11 mina ngihlala ema TC manje ngihlezi ngisema 11 because kunenye outcome ngara so maya besinokubonana nje yabo sicavana vele because besihlanganisa enye out guy the out like umuntu owazi yena ne aphinda acave nami ile yada ngahlanganela khona lapha inkyama ikhuluma ukuthi lapha bekenzakalani yadonsa ukuthi kenzakalani ishinkinga yadonsa so maya untwana vele no ngiyakuthola okay aningitsheleni sibu nganibona nino Shimza mfethu nilithola kanjani lelo plug smile asithatha sisala hayi naye siyambonga ngoba kumele bekafuna so promote ubani Shimza ne hayi video asamshayela vele and how's the experience mfethu like ukuspana no Shimza mfethu Shimza yo that guy yo baningi abangathembi phela ilakhi phela lento bathi AI bathi AI record i video mus like abathembi ju
abantwana abani like ukuhlangana namaseleba smile phela yena hey yamazi like unama connection amaningi yeah ngibona na Joseph Dayare nje mara like besides intwana like ne like yeah ukuthi like thina ngisho khona bakuthathele phansi yabona maye dotna no abantu abathembi khona baringa ya lenti AI abakhuluma abanye so bekunjani ukusipana na Shimza mfethu like being with Shimza like usipana no Shimza beku grand yo mara nathi besingathemi nje ukuthi yithi lapha like ivideo yakhona masishawe sithukile yeah like besitatazela jo like sifuna ukuyishaya kuba ngathi mangazi ifoni izo sijabulile mara siyatatazela and yena usigcwele Frostan fee Grootman yeah ne hayi sigcwele yawabukela ngathi naye hayi yabukela wona cause mesingena la wena mebamtshela bathi yanazi le intwana shila and ukukhomba wena kuwena ohlupha posta umntwana nawo lama video lawo and uGrand cause upostile naye yangithola isithombe ngithola hayi umuntu oGrand uShimza like uphila njengomuntu wasekazi akanayo lento leyayo ukuthi yena yangithola yiseleb yeah akazibeki la yena uphila njengomuntu uGrand fee yangithola mara bahlahlatha kakhulu emakazi nina nimthole kanjani uShimza wara yabona nasesikela nje ya esikoleni vele bafundisa abanikhuluma abakhuluma kakhulu esikele mara eklasini lami mina bangifrostana eklasini lami futhi kunalentwana yami usibheva le kunenye bayibiza ngosibheva eklasini frostana too much nano before ngiza yibe bengifonela frostana too much le ntwana vele esikela abakhuluma kakhulu ilabona laba abakhuluma kakhulu bathi uyasitshela lo kanjani manje ngoba wonke umuntu nke abanye abakuthathi serious jo like lapha uyabona abantu ne angazi ukuthi bafuna ukuthi njengoba like some content creator bafuna ukuthi maybe thina size kubo sithelo sawubona or ngathi la uhamba khona like ujabula ukuthi babone ukuthi awuzitshila and sometimes abanye bafuna ngathi bafuna like uhlezwe wena kushudwa na kumele uhlezwe wena uact noma usestradini uyi1 because mangaba serious guy bazothi yazitshela yabo and abanye bayakuthatha serious umuntu akakwazi mara like seka yakuphaphela yayithola akafuneki like ngathini so umuntu maybe no thola ukuthi uyabona njengontwana maybe avela athi uzala ngicabuza sekamdonsa ngamakhona enye yangenza so esikolweni ingidonsa ngamawasho uza kuncabuze nabancabuzi mina abancabuza untwana unokuthi like so like unokuthi usibuda avaya so yona sibusiso ozongincabuza ufuna like athini usibusisa avela ngiceda amandla and nanoma sekathula kube ngathi uyasitshela sale into leyo jo yabheda or umuntu ayenze like mina bayenza like lama sounding wayenzayo lapha like the way ngenza ngakho mina okay for example like sifuna intsango lapho umuntu ayenza wena sifuna intsango okay nenye ivideo ngiyangayishaya ngithi Grootman ngiyapolisa uhlala unentsango shoot mina kumele ngihlale kumele ngenzimi like azule nentsango no shoot kumele azule naye efake iphuthu umuntu makaqala wena sifuna intsango ayikhipha amnika avaya so bahlahla nama fans in a way now awabuya nganiphathi grand yeah sometimes for me now sometimes ayabheda una experience mhlawumbe Bizozo ama fans kuphatha samara way la mina ngina experience eferi mara like nokubona ngabanye eferi scale azosho ukuthi le yaphapha iyajela in yabo izinto kanjalo I mean abazazi bafunani labantu because omunye usanokuthi uphaphe bazothi uyaphapha uthule uyazitshela yabo angazi ukuthi bafuna ukusho nini nemina ke bangisaba ba texta le yonke into ba texta le abafuni ukungitexta mina angazi basabani baningi like ba texta mina abantu angisho shuthi bayazi usibudu ukuthi ubatshelani lende yiyo ke le batshelayo mina ke relaxile Bizozo why wena uzona no Vaseline vele mangabe umlomo ongaka hayi umlomo futhi ngani le yebo Grootman uphathela ama Grootman hayi umlomo okay aningitshela ukusipana because nina benisipana no Smile bafethu aningitshela you guys working with the Smile abusive father like thina besisipana no Smile ane yeah
nano saspana na inkinga sisithole isikhathi usmile like umuntu ukuthi maye uhleza busy angekho maye thina sisithole isikhathi like sihlezi sendlini kahle sometimes nathi sinokuba busy endlini nathi smile uzana no siva yena and busy maye yabona sisithole leso sikhathi sinokuba khona kuye vele sishaya serelax mara like ngathi akasaphila kasi yangithatha yavaya buye that's why asisithole grand isikhathi sakhe lena ungitshela because the last time you guys were here you said khona ama content creators are big afede like ibonga nakanga enhle ukuthi yabo or na collab like bekunzima nokuyithola like thina nje ngizothi mesishaye content besinganayo lento leyayo ukuthi famous besingaziniki leyo nto leyo yangithola mina nginokuthi vele ngivuke ekseni ngithi ngena lapha kuma friends wami ku TikTok kuma friends ngibona mangithi ama friends nomuntu lo uyangifollow lo muntu bengimfollow uyangifollow ngibona ukuthi laba basilandela kakhulu ke manje kunabanye vele aba-stick star unokubona nje like maybe content creator big uyangena ku TikTok ikhoma ukuthi ulikile or ufollowile yangithola angeke bafollow abanye yangithola yenziwa yini into le mina kahle basifollow amaningi bayakhetha labantu bayabaza abantu abafollowayo bayabaza abantu ebangabafollow thina amaningi kahle asifollow ku Instagram repost amaningi like Xdub ke repost i-video yethu serious maningi kulona ukufollow back yeah ayifaka ku story video yethu like ngathi besisaqala ukufaka ioledi ku content yethu okay no ngiyanthola ama chance and then sibu angitshele ngabona ukuthi ushaya birthday celebration mfethu yeah and ushaya indoma ezulu ye celebration bezikhipha bezingakhiphi da bengibiza umacala kahle bengibize lezi zokuthi maye zingifrostana kakhulu nami ngiyazifrostana angithola la abanye la bengingababizanga ngoba bengingasinto enkulu nje kuyinto encane ngabiza umacala wami vele ale angiyibali ngoba singithathe njengomacala sendlini kahle ngabiza le yami ngabiza yazwala nomacala wakhe ngabiza ezinye asikhona ngokuza ngoba zifike sekuledi kahle zona saya celebrate la kwenye indawo indawo bebayenze event mabayenze event kai like bebasifuna kuleyo event leyo ukuthi soyenzani so promote abathini sisha ngebirthday yakho riding le uyibona kanjani ukuthi sithi yilona yini birthday celebration ka party usibusiso party avele ngathi hayi grand naleyo vele sayishaka azakala abantu bagcwala saba grand sabuyela emzini vele yagila nathi emzini ukawo sarelax no ngiyanthola chance ngiyanthola then isitoko sikhona vele naba bogel umunye nomunye wakhe mina nginochira wami unochira nami nginowami SP baba ngiyazi baningi shit tanai ni loyal ngoshadile ngibani ushadile usibuda ka post mos uyamposta Mrs yimongana usibusiso ningazomdlalela uphethe bani sibo ngiphethe sinye sithembisa ubani loyo Leroy loyal mfana loyal angisho nayo loyal uloyal mfethu loyal because bengeka post ugelo wakhe ku social media because phela banini account anayo awonanga kanti ku Facebook angibonanga naku TikTok bani page lapho o2 sene page sibuda kazi himadoda ayisina sikho ready for lezo hayi nakuzase asazi ukuthi akusasa bazosihlala yijo safuna ukuzwisisa uvalela amachannel sasebancane safuna ukuzwisisa ubumnandi manje sijahile izinto ukuthi hayi manje since kuna 19 18 safuna ukulokha in safuna ukumshada safuna ukuzwisisa ubumnandi nathi yabo because abantu abaningi zohlala kanjani ubumnandi kanjani like experience izinto eziningi yabo so wena uyahluleka nje ukuba loyal mina ngiloyal okwamanje ne mara ngiyazi ukuthi like isikhathi sisofika ukuthi hayi mfethu no gamer
ugame ngabo store mara ugcina yeah like now ube nalento yokuthi hayi I mina ngiphelele azingitshele uzinikeza ipower ukuthi hayi kuyafana labo stoko laba mara icalile bongekhulu yapha bengekholoyali mina uyidla dala abidla Ushintshwe yini Yeah. ntwana? Ushintshwe yini? awuthi lo mntana ngithola grand yangithola hayi lo mntwana ugrand pa lo mntwana Iyazi naye, street like matured Ugelibani lo, awuthi ngiyamcheck. Hey usibo. ngena ku Facebook lapho lethe kusearchele Umseshe lapho ngiyambona. like lo mntwana ngisho yabona no njengoba sisho la khona ukwatile la ngacava lento injani uthola ukuthi ukhisha uthola umuntu like uthola umuntu uthi umthatha serious yena adlale ngawo wena mawumthatha serious yena makakuthatha serious udlala ngawo yabo tosanyeke like skip izinto serious because like mawuthola umuntu serious ukhisha mina ngiserious udlala ngawo yena makaserious yeah njalo anibi serious Mfethu, nethu like yeah mfethu la emhlabeni ziyabuya Wena SP uloyal wena? Wena uloyal. uyajola Uyajola nje. ukhuluma nebomb ukhuluma nebomb Bani? ukhuluma nebomb Okay. Ngiyani ngitsheleni like mawu influencer vele do you feel like kumele ujole ne-influencer noma ungazijolela nje nogele nje? cause yabona ukujola ne-influencer Yeah, kunokukhinya sometimes kanjani? abantu banakile too abantu banakile Okay. and akusuwe one ugijimisele uyastop yabo obvious unabantu abamfunayo naye so maybe lo yena luke lwakho uyayenza maybe uyenza ivideo nomunye umchita so maye lapha maye kuma comment section kwamele maye ukuphi usipanibani yabo like okay maye umisa and ithola ukuthi collab ukuthi bayayistore wakho angisho yazi banokuthi bona banama best no bamkhiphile ustore wakho mina angeke se-18 mina. athi umngani wakhe hayi ustore Umngani wakhe, bamkhiphe banamanga, bamise yo. 18 bese azobuya kuwa kutshela ukuthi umngani wakhe ufilani wena uyifila kanjani Yeah, ungabeka nje Ngasa, lapho. ngasa. Shiya lapho relax. Chivas Ubuye mfethu. Shiva Kade kamajita hey Shiva wena phela hey peace most And that's one wanted thing, wena hey. banokuthi like hawo wena post istock ngiposte nestoko sakho bazoglela ngithi afeli sizobona phambili mina ngiyazi wami ukuthi unjani istoka ngisho ngiyamthemba that's why ngingazinaki nje lento lezo mfethu la ngaphandle sithanda abantu abangasithandi Sika laba abasithandayo. mfethu like unokubona ne uthola ukuthi unempindli or like angazi ngak-explainela yona kanjani kunomuntu omthandayo wena mara akakuthandi yena yangithola nanoma kungekho stock kumjida kanje unokuthi ufrostana impintshi jo maribona kudala awuthi yangipretendela ngithandi yangithola sifrostana abantu abangasifrostani la ngaphandle and thina siyiboni leyo nto no ukhomela umuntu okufrostanayo and wena uyijumpa after leyanto lo muntu usekachuneni umuve on mase ubuya uyicabanga right ngisiyabona ukuthi yo hayi le out be uyibone manaye lengami liyangipretendela le mara usafoster why baningi abantu emhlabeni ngeke uthande wonke umuntu ujo akusuka imali phela yangithola makunezinye izinto zokuthi nisabantu kumele sizi accept Yini makabakhetha emjolweni wena engathi uzakala njengomuntu ebamgayile enhleke hey. khuluma ya ngikhuluma next But none shoba ke banhetha mos. yeah empetha akekho umuntu ongahethwa hayi mina akaze bangihetha Wena hayi uyahetha wena. angihethi mina hey mfana khuluma ke ngikhuluma mina bese Wena bakufuna ukuthini SP? ngithi ya yile wasethe ish nathi siyaba and basimoshile ngokusethwa kwa and the more bakhetha ile more sange saba the uyakhawatheka obvious Uyakhawatheka na now. ufuna ukhetha abanye it yabo kanjalo and yakubasela right ngisokuyazi ukuthi ngeke ngivume ngami yangithola awusofuna ukudlala igame yakho ngapha napa into esikhawathayo and something at the same time nayo le yakhawat Okay, then nani ngitsheleni njengoba nama content creator ne niyascale but also nipush content. So ngifuna ningitshele ukuthi njengoba nipusha so i content like nina ama plans enava each ukuthi I mean I feel like ngizibona vele mina ngingo content creation and why
yabo or ube like I mean content creation ngiyayiphusa nje just ukuthi ngaziwe because I like Mina people like seeing me and stuff. Kuziphendulela kwami. Like mina since Joe like ngisaseyintwana bengikufrustana ukuactor ngithola. Benginalento ukuthi one day ngifuna ukuphuma eTV ngithola. Ngizitshelele yonto leyo la. Ngithola. Ukuthi mina ekhaya ngifuna kube yimi breadwinner yasendlini ngithola. Yeah, into engizitshele yona. Angiyithuneli just for fun. Okay. Yeah. Ngithola. Angazi amajita afika. Nami vele ngizitshelela ukuthi ngifuna ukuba yi-actor kahle kahle mina ngifuna endlini sibe ama breadwinner sonke. Mina vele ekhaya ngifuna sonke sibe ama actor. La kanjani kusazo actor lapha bonke ngizobafaka. Yabona manje sengifake 2 endlini usisi nomntwana omncane. Shoda leyo mjita le ngisayicabangela ukuthi ngingayifaka kweziphi indlela. Ukuthi nayo izokhona ukukhula. Mina ngiphendulele intwana. Wona ngiyaphendulelo. Ya ngiphendulele. Okay. Ngisho semzini. Oh, okay. Konje siphendulana. Konje Ulahlekile. konje uthi yenzani konje question ebethini? Like ngifuna ukucava ukuthi as much as push your content so like is it something that you'd like to pursue going forward to be like content like into engicabanga ukuthi izongidlisa or you're just doing it now? Like okay content ngicabanga ukuthi ngangisa like ingangisa phezulu mara hayi ukuthi yiyo into engifuna kuba yiyo ukuthi ngibe content creator. Like mina kahle kahle ne ngifuna like angifuni kuba i-actor kahle kahle ithi ngathi angifuni kuba i-actor ngifuna kuba like artist kahle kahle ya ngibe kulama industry lawa ya understand so that's why no obvious nge-content yothola fame obvious mase ufuna ukungena kulama industry lawa maybe industry music kahle ufuna ukucula wena ngifuna ukucula Freestyle nyana. mina ngizonishaya Manje maya Jo. Joe La emakamera. Maybe kusasa. you'd never know. Ngithi ukespa ufuna ifeature. hayi ukuthi maya phela mina angiculi right angiculi ipiano Hip hop ucula ini? ngiculi maskandi Maskandi. awushayana mas. Aya actually out ayike. Yeah ngiculi maskandi Awushayana mas. Into ethanda ngomaskandi. just zingambela kahle ingoma zakho Okay. Mara amabhito khona ayafana wonke mas. Uzongathi ayafana. Yeah, afana. Awafana. Like ayafana weka amabhito maskandi. Washo kanjani? Like ngifuna ngathi like amabhito onke like ayafana ngathi like into one. It like is the way bawenza ngakhona yabo. Angazi ngayinotice ke lo ishoyo. Uyamamela umaskandi. Yeah, I do sometimes. Yeah. Ayosibuya mbona ukuthi uDompoti yana awazi maskandi. Umamelile ukhombe ntana yami. kompo toni ikompo ne Yini brand niyiphusha manje because naniphushile inkompo kwenzakaleni? Kahle awuringe nayo la. Like mfethu kube nemess la ngaphakathi awuthi yami ngithola. Okay. Like Yeah. le outhi le yelikombo besizwana nayo. Grand. Besifrostana apply. Besifrostana grand ngithola. Kwafika le outhi besikutshela ngayo scheme Le mafia. mtsonga le Ngithola. Shuthi le outhi cheme ifika angishibona ukuthi le likombo of likombo ibona ukuthi le outhi ibig lanthina ngama followers manje ibone ngathi hayi thina sesidlalela kancane ngithola ngcono like iphume kithi sayenza ngamabomu ke thina. Sathi kuye ngasupplyna mina nale sathi asi text esichela ukuthini Vandag khona la siyakhona manje sifuna usenzele into ezikanjeni cause bese sizijump ingcondo zakho ukuthi man le out le yas belingapheli ilanga le out ingasitextanga like iviki singayanga so cover something ngoba maye bese inale out bese ifila ngathi le out yohlala nayo waya ngithola and le out le iyasifrostana na mesitshela ithi la time supplement emakhaya beyisibukela nayo le
le out yomtsonga ekutshela ngani I feel kube nalo ke out isijikele okay untwana njengoba sasho sifonele le out leya nakayijikele naleli kopho Yayichachaza sifonele le out ngitsho sidlulela ngamaboma isibonanga kune stock and le out leya isitshelile leyo mtsonga ukuthi hayi udriller no ubuyo stock ngitsho okay afele ngabe neflop sifonele sure grand beka just Fraser something siya somewhere siyamtutsa sindawo ngale Fraser something siya somewhere hayi thini ngamla bafethu la ngina stock angina next afele siphume kuyo abuthi yangithola hayi sihlala ngazi ukuthi uyamcava T4 ngiyamcava T4 T4 ngathi ucheck T4 ne bengiringa naye vele from bekaringa no T4 ntwana afele T4 yasikhwaza la sakuyo sachila nayo mtsonga le sava first day yakhona bavaya bayi2 wena nalo mtsonga mina bengisele ngoba bengisele nomntwana bekumele ngikade umntwana okay bavaya vele naleyo mtsonga bafike babloma ngicaba baringa bathini vele waringiwa le out yomtsonga beyithini ifuna like iroom indawo ihlekile angisho bebloma nale elikompo endlini e1 eroom leli1 yathi ifuna iroom khona la ephumlomo yangithola afele saba ukushutha ngalelo langa kube ngathi thina besisabela ukuthini kube ngathi samamenemene sinontwana ngapha untwana kazwana nontwana yabo afele second day yakhona CSC3 CSC3 vela ashuthe lapho apost okay untwana ngisho unebra yakhe nanophila naye angazi niyayibona ngiringa amagama wayo yona le linkombo inebra yayo vele okay angazi kwenzakaleni boy postwe ngathi tshela untwana ukuthi nina nina ngijikela tshela untwana T4 ne brand angisho naye T4 ne brand naye ngithola atshela untwana nini ngijikela wara asiphume kuye thina ngithola lapha simjikelanga thina endasimjikelanga thina besisa relaxile just ukuthi thina into bese sikwatisile bese sisijumpile ingcondo zakhe ukuthi umuntu onjani ngoba yena ubone le ukuthi yona inama numbers ukudlula thina ubone ngathi manje lezi ngeze ngenzele next and yonke into beka promotelwa yithi untwana simpromotela grand research le umtsonga ngiyibona promotela sizwane nayo grand no ngathi follow futhi ngiyibona ivela kucala ngithatha so ivari ukuthi like uT4 ujinjile phela kule indringa naye mfana mina kusinto engaziphendula lezo mfana ngicaba mfana umntwana osheye bana yabo ngeke sicaba angasicaba mfana phela nawe no ungatshontsha ibrand yabantu kuwo lama local brand vele avaya mise ivane yakho ngese understand nchini ukuthi yakabani ngithola uviyasi kanjalo thini ushaya ispooky lapho uspooky ibrand yakho bese mina ngiyashaya ayifika kimi ayithenga bhaya kimi imali esengifamous njengasemakhaya yabona laba amakompo bathanda ikompo bebe umuntu avela screatele khona la yona la emakhaya kuyobe ngathi yakabani kuyobe ngathi yakhe manje dasa ngithi into enjalo ngeke uzicaba so T4 yakhe brand nayo ilinkombo une yakhe nalo mjida lona welinkombo une brand yakhe yena uthe yakhe no T4 uthe yakhe yangithola lo uthe yakhe angeke ucava ukuthi phela like uzothemba bani kwantu mebashi sifuna uT4 yaka T4 yaka driller into ekya T4 yabona like as understanding into zakhona ngithola
manje into vele yasihlukanisa nomuntu olikompo leyo cause yena bese kasijikele ndaba zaka Skim Mafenya yangithola bekasijikele cause maybe yena ngicava ukuthi beka expect ukuthi njengoba phethe uSkim Mafenya yonke into yakhe iyoba set thina sase next and thina bese sase grand feed manje uyabona ukuthi le ntwana aziphusha kakhulu yos text so ubuyela one text futhi u text untwana sinini text untwana nginokukhomba ukuthi vela silwe naye uyolwa naye ngamtexta back athi sure futhi ngamtexta vele ngokujabula athi sure sikhiphana yangitexta ngikhohlwa ukuyitexta back ngoba bese ngikhohlwa phela sometimes unokuthi wenza umuntu ibhari kanti uzenza wena SP angikaze kubona uphusha ama brand khona kodwa yini iguru loyishayile iguru ile out yeguru ndiyaphusha leyana hayo neyaphusha liya uyaphusha leyamjita leyana yona nihlangane naye kanjani ubani uMaselo Masilo nimazela lapha efelo ntanga nimthole kanjani because ngathi nonke niyamcafa uthi kudala ngitexta maye bengingaboni vela message wakhe uthi angitexta na kule account yami leyo yokuqala leyayo ku TikTok leya bayibhenile dala angitexta kahle yena maye bengingamboni angitexta ku Facebook ilanga la khona athi zwakala ngale and mina into engichazayo yena no Fast Rabana kwali ba grand phela khona umuntu ukuthi mekabona nawe wenza into naye ayenze bese uyakwade yabona mara ama ucha grand vele zithu fe la anything ufuna yakenzela noma nje ungafuni next yakubiza zwakala yi phethe something zwakala uzocola futhi thina thina yo gcwele yona nje endlini thathela uceliwe moya sowethu umgayi ngiyazithatha ngiyamisela uceliwe I like out is relaxele yona yafana no fast drinking fast sithola isikhathi lo yasifuna naye ukuthi sigcoka riding yakhe asithola isikhathi inkingi nokuthi zokala nizenda eJozi nizongithola khona fast travel akekho umuntu ongachaba ukuthi awu check rent akekho ne hayi awu check rent yafana noMaselo naye out check rent boyithu like mina into engichaza abana kwali like phela ama brand amaningi ayalwa no mara zona zikaze zalwa khona badisanayo for ama brand yabo mayizona zikaze zalwa mawucha rent ithu mina nomunye upusha into yakhe wena muthanda iguru uzayakuguru muthanda ozamatsala uzayaboza amatsala ndakakwati ke ukuthi ugcoke leya ugcoka ngeyakhe mawuze shopping yakhe yabona nalo Maselo sinokuza sigcoke nje likompo konke so siya lapha akakwati mayelo yana mawe kuye lo likompo la kungena likompo kuphela kungena ozamatsala kungena ini enzakalani kanti like ngeke ungene ngenye ibrand yokubuza senza ngamabomu siyangena ke yabona ngeke okay sesiyivala nje konke ngifuna ukuyibuza uBizozo eBizozo uthi olet lakho awublomanga nalo kakhulu if ngizwe kahle ne ngobloma ne time nama ngisabloma la like ikulimaze kanjani into le because mfethu esisikhulu singamajida mfethu ayikho into empilweni yethu sibona ngathi like akekho umuntu obaleke njengomama mfethu empilweni nje it's either ugele umjida yangithola umama nje siyazi ukuthi like masikhuluma ngemama endlovukazi leyo yangithola so wena riding ayikulimazanga mhlambe mayikulimaze kanjani and to what extent mhlambe like yona riding ukuthi lady yangithola because mhlambe bekuba namalanga la khona ufile ngathi if oledi lambe belana uyo umuntu bengamkhuluma naye yabo comfort and stuff like that yabo feel mina lento le ngikhathile kapha namanje sangawathi yabo because like ngithola isikhathi naye solo ukuthi sometimes sesicare like uthola ukuthi like yabaza abo member kanjani ngisho anosukela uthi in la asikamama izinto ezikanjani so like now uba nalento leyo ukuthi like uyachesta uyamphendula bhekiwa ngathathelela kubo mem because like awuthandi like umuntu like akhuluma kabi ngomama wakho because like respect mina because like anginabondi like izinto ezikanjalo yabo so lento leyo mina like ayingiphathi kahle yabo ukuthi like mina olidlanga asinabond mara mina ngiya understand ukuthi why mara like
angiphathi kahle ukuthi mina no-Olilama sinabhona izinto ezikanjalo amarena ngiyamthanda futhi yeah ne yeah ungathini mhlawumbe like kubantu othola ukuthi uhlala ne-old lady but i-behavior yakhe endlini ayikho sharp even nare way yakhuluma nge-old lady is like I appreciate uma-old lady wakhe. You see, if you were to leave like a words of advice maybe like to abantwana benza kanjalo, you see, maybe omunye ngababukele no ashintshe lewenza ngakhona because of wena into ezoyisho no uyangithola. Ungathini mhlawumbe kumntwana wenza kanjalo because ukhona ukuthi uthola ukuthi omunye une-old lady but akala appreciate old lady like indlela enza ngayo like uyangithola ibuye ikhalise lona le-old lady leli futhi uyangithola. Ungathini kumuntu mhlawumbe owenza kanjalo nje? Mina ngathi wayeleli lakho lisaphilo sasiyintwana noma ukuthi like umuntu omdala like mu appreciate like even ukuthi like ukuthi like kunabanye abantwana ngaphandle ngisho ukuthi like ufuna inayi koleli like akwazi ukuyenza inayi yabona ukuthi uleli uthengisa amazambane mara like usamfakile pressure ukuthi in yabona ukuthi ukuzela nebhathi yase Mr Price or in appreciate le nto le odi lakho akugayona because like the odi lakho la uzova khona uzomdinga yabo ayile nto le ngakutshela ukuthi like appreciate and like umhlonipho umzali wakho yeah. Wena ungathini abuse father? Mfethu yazi baningi abantu abadelela boledi la ngaphandle baningi yacaba thina abantu sikhawatshwa ipressure blind pressure isikhawatshwa kakhulu ugcina udelele noledi lakho nje ubone ukuthi njengoba sasho untwana no uyabona ukuthi oledi lakho libhayisa amagwinya mara uthi wena this Friday ufuna 2.5 ufuna ukuyobhaya itekile naye kayicoveva ni 5 maybe endlini uthi ayicoveva agaye wena 2.5 laba abanye abantu laba abakhona endlini bagawulini bagcokeni bona yangithola maye mfethu khona abantu bokuthi ababazi aboledi ba awumazi bayabadinga aboledi abanye abantwana la ngaphandle thina sidlala ngabo yangithola baningi abantu bokuthi vele abana oledi bayalidinga mara labantu angazi ngathini man skema ngaba boledi bethu ju skema okay no ke akawo ledi lakho leyo 2.5 yeteki mara uyabhema usoloko uyabhema hlezi ngena abantu balethe inkinga zakho mara usakuchunela awuzibuza ukuthi why cause unecare khona boledi bokuthi mfethu uyazenzela yena akazingeni uyambona umntwana estradini mara mawubheka oledi lakhe ngikukhomba lona ngeke uthembe li fresh li grand mara umntwana uvaka olemzini yabantu like akageziswa mara mebangakukhomba yena ngeke uthembe mayebonga Jomosa nomzalo wakhe endlini into enkulu leyo phela ju abomachama mfethu angakushiya anytime chama angakushiya anytime lingakushiya ichama lingakushiya swali no kuloma nalo lingakushiya swali uyibona lingakushiya ju ngiyayithanda Vaseline le ubani le ihlazi ichobisa nje sijwayele yeah ne like akukho grand yeah ungablom no ledi lakho no uyasizwa thina siyaringa ngabo ledi bethu uyofila kanjani no sibudu yasho umfana oledi beka plan ukuthi this week uzongigayitawo uniyabona maybe time lakho liyabhayiziseka no yena ukutshele ngoledi uyifila kanjani na riding sleigh baningi abantwana bakhawatshekile junga amoledi khona abanye abantwana bokuthi ubabone ngathi bayahlanya babheme abanye bakhawatshwa istress abazenzi yangitshona cause bashiya abazali ba khona umuntu ukuthi no akabaza abazali bakhe at all umbona bhema wena yamsukela nje wenza in kanti hayi next stress yangitshona mina ngisabonga nanokuthi umzalwa abazali bami ngisanabo angazi abanye yangithola
Okay, sesoyivala nje. SP. Like okay, word of advice to abantu mfethu abasafisa ukuba ama content creators mfethu abaningi nje abantu even phela yazi lento ye content creation ingichaza ngani? Ingichaza ukuthi every year there are always new content creators. Yeah, like and like lento lena like it's like a chain like there's always like abanye laba kaphezulu i-chain ya circulator laba phansi banyuka baya phezulu so nje it's like that you see. Mina advice engabanika yona ukuthi if ba like bafuna kuba yiyo ama content creator bachubeke babhekele kulaba ababa inspire ngoba one day bona bangabadlula phela angeke wazi one day bangabadlula maybe like let's take umuntu like uya inspire one day ungamdlula wena awazi so abachubeke bayenze noma like bangathula ama bathini into le ama likes but then bachubeke because into 19 esikhathi sayo yabo banga give up noma ngabe I content bayenza ngeAndroid akunandaba as long as iface ibonakala akunandaba as long as kubonakala iface akudingeki iPhone yona iyadingeka because equality mara like mawuqala uzoyenzana unganayo iPhone ngisho sicala phansi sonke wonke umuntu uqale phansi akaqala akekho umuntu ovele wayenza okay bakhona mara ngeke uzufane nalo uqale phansi yabo so abachubeke bangapheli phansi ukuthi kuyafana lo kumitha followers mina ngafika nini la awazi one day yabo acaba abanye ba like bakhawatshwa imilomo yabantu hantwana yeke uyaforce ngayeki leze lapho yabo fana nathi besingacabanga ukuthi like ungathola bo 100k followers like phela kudala mawubheka ama TikTok big nax senabo Figo abo Spanban abo Nthabising trend abo bongacabanga ukuthi wena unga like okay uyababona ababalike lapha ivideo yabo ma 20k bongekho nalapha incondo bengekho ukuthi nangu manje like bengekho nalapha bongazi nawe like ukuthi ngazi umuntu athi ngicela ukushuta na bongazi yabo but now sekusimple ukuba famous simple kakhulu futhi no ifame ngathi yonke into that's why ngithi sifuna ukuba famous sonke nusilwela asena ama fans akusana ama fans vele seso like la sisiyazana sonke asena ama fans la wasekho because ama fans wakhona nawo kuyafana nama fans wakhona mfana ngicela ukushaya ivideo nawo mara anamele ungifake kula ma video wethu anisifake lapha kula ma video wethu ufani time leya yabona manje ifan lapho uyifan ngisho yenze enye into angeke senze bengiyolanda untwana sinini nesifuna kuba ifeature manje like asifuna ifeature nesigela ngithola kunenye intwana ngimile yikhona enye engicavayo vele endinyana yaringe baba kasibusiswa lentwana ila movie yaringe yilo vele ayilo izenza ngathi ayingiboni lapha yazo bayitshela yilo vele mfana thama iyeza la izongoba okay iqala ngihrunte vele ngime la after isikhathi nyane yangilanda man bheka jo Grootman ngathi ungangifaka kulama video mina bangitshela lento leyo like mfethu ngiyokufaka uyothini ke wena cause yafana angeke vele sifana mfethu leskill enginaso angeke like isifana angeke mara thina sibonga ama fans wethu thina siyabonga ngaphandle kwawo phela ngeke kube inext ngaphandle kwama fans ngaphandle kwabo vele abe maya nginachufu ngabe ngasama Grootman anichufi thule ngama Grootman sibabonga kakhulu manje uthini wena kula Grootman esesiyivala nje mithi kula Grootman naqhubeka ngitexta nami ngizotexta bese right ngila njaje yo qhubeka abenza izinto eziright kodwa personal nami ngisazopost nabo bayenza izinto eziright angangilahla azokuyenzeka
We listen, we don't judge. Yeah, just judge. Yeah, we listen, we don't judge. Yeah. 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 Yeah, ne. But anyway, thank you guys for coming, eh? Sibonga thi. Anathi sabonga ukuthi nis host for like Tina, like it's our first time usilala yabo. Yeah. So like we like to thank you guys ukuthi like nis host yabo. Ukuthi like amanye ama viewers at like azokwazi ukuzicabanga ngcono. Nawe into abangasazi. Sicela ubaba sipho of the day. Further. Umuntu Uyenzile msebenzi. Magaya fili. Ubani? Thina sifuna kubaba. sifuna umuntu omdala thi. Umuntu omdala. Mfethu. Njani wena of the day. Ah yeah. Okay, hayi. Yazi. Yeah, Mina like akukho engingabapha bona kona okuningi. Like into nentini isikhathi. Na into engizitshela yona le. Ayikho enye engingabatshela yona. Ngithanda. Ayikho into endlu ukuphila. Wena usilongo uvukile bonga umdali. Kuthi today uvukile. Baningi today abangavukanga nje ngiyangithola. Manje thina esivukile asibongene umdali. Ngithola. No, okay. Before nje si wrap up, ngithanda ukuthi mina each and everyone I share ama platforms wakhe, even though nama followers, nama page nama followers abantu abangaka, but still you still want more followers. Yeah, kusafaneka more. Sifuna lo 1 meter. Yeah, so like batsheleni ukuthi banifollowe kuphi like ngiyangithola. Usho wonke ama social platforms wakho. Ngiyangithola. Yeah, singiqala wo. Mina bayazi ubaba kaSibusiso. Cause no TikTok account anginayo, ngisane Facebook account. Okay. Abafollowe ku ubaba kaSibusiso. Okay, ngithola. Yeah. Mara kunenye fake account. Ayidonsisa le. Share ama platforms wa. Nokuyirap. Baba kaTile. Ngishare umntwana. Okay ke Athele mina yeah ku TikTok yimu SP Mthombothi na ku Facebook SP Mthombothi na ku Instagram ya. Mara yeah na ku Instagram SP Mthombothi. Fere mina ku TikTok ngostarboy Bizozo, Facebook nguBizozo, then IG starboy Bizozo. Starboy, what does it stand for? Like you're a star. Star Samachita. Star Samachita. Staba. Star yini? Staba. Star bani? Yo. Starboy. Starboy. Afere mina ku TikTok sibuso party, Facebook sibuso party, Instagram sibuso party, YouTube sibuso party. Konke nje ngizosithola da. So with TikTok you road to how many followers now? 141. 141. Oh, bengithusha mala. Road to 200 most K followers. Straight. So So na na SP post ama video. Na mina ngu 144. 144. Yeah. Okay. Yeah. Yeah. 13K. Yeah, ngibone 13K. Ngibone vele khona ama video abusive varo waphinile la. Avayile strong. Ayivayile le ya. Okay. Then go Facebook now how many followers uthi yami no? Ngistakile lapha ya. Ngubani? Since ngu 35k. Ngistakile indawo istakile. Or ukuthi like angikho consistent. Awukho consistent. Yeah. Mara mangayenza. Okay. Nathi nisifolloweni. Nina nikhuba yokungafollow nina. Yazi nginama influencers azala engihlala nawo every day but awangifollow. Yeah. Athina sinfollow ekudala. Dala before nisfollow. Yeah, before this follow. Before can follow. Yeah. Singakayenzi nalento ngathi bese expressile ufollow thi. Yeah, ne. Besama fan. Yeah, bese ama fan. Senla manje. Angithi yabona lento yini. Yeah. But at least it's your hard work that brought Yeah, you here. yeah. Nyanthola. So, yeah. You see. So I told we sithi vele so isolve namhlanje. yeah, sifuna ukuyisolve nje namhlanje. Okay, not gonna stress, guys. Please do like, share, comment, and follow us on all platforms. It's Maple Media. Subscribe, like, comment, and don't forget to hit that notification button so you can be notified whenever we are dropping an episode. And we are out. Yes, sir. Done.